normal kan yam kan asin content ba right ni lingwa me kan Nuer online TV channel bana rache me bana jaling aler bu calling right mishalat no shi Dr. Riek Macharjio jalat Dr. Riek Macharjio ke jan gwas me kwaje pressure kiir mayardit koroya shalat gwas me pai gor Wamacha direct fellow Mayo members to return to security mechanism. Wacha Macharjio gono jandene kadega loch ka security mechanism kenetin kontin ganko chikor chedetin. Ka gwade paiwe me cha netin kontin laji espele Mayo me cha ka kep. Gwase chikor cha tojere which ka Nasser me chaga capture kan logano bi kanure dualten kon la dol ka qui security ka kanere content la ji espele mayo ano chaga jogano yen ngummi log yeno de yen ben god dual to chikan la no nation e long ne je wooden shal ke la press secretary pogbot balwang ajene kon kanero da watch ko de ne participate ka security mechanism ko security mechanism me jene chalan me cha male cha tani wal karun kin dangra wid wal badak chine loko no mon go de ne tin duno te mi chine ben gay makap ke ji aspele mayo ke jamo ba ka yen ka tinya yeno ka loin ka cha ka loin chine duol to chine ge da 10 yin security ka ka cha na cha ka yen ti yan ka bang tel jor mi chiken dir so ku jamo chineru chwa kapchong chine wo nyoro datin dundo gone no ba joda ba jeling ko chine de gwadul ka mishane charo da cha jelingten munyo de gwan wo kume kiir mayardit shamal daran de la let ka ron kin dangre wal badak che jetol shi pogbot ba long che raje mo che je kwen ano jen do badana chane ko cha ka yen ka je ano jene kene de kona sha yin gandi al kene de content de kule let so munyo do secure mechanism chine de gwadul kade chine de 10 chine de 10 alaba luang ramadan la press secretary kaspele mayo jen che national security service che ka laler ken South Sudan People Defense Force military intelligence che right ka ken en go yen adiyen neko adiyen kalun adiyen kalun ko de kan latin content gorien kano de la de kan kula lat che jen secure mechanism me ke nyang de content lat kare wi ka so dan ko de mal de retin de kan participate ngai kona gwa anwo ka gwa sedan me tuman peace initiative me la je wi lat kara me dan lawo pot kang lawo ngwa to mo la dole to la ka 10 dolon kon de malder ben keje ka kor ke me shaga bi yen jetel do me de ka participate keje ko ci kiir mayardit she gorno be espele mayo be je dismantle ke be je dak ano sianu chunene ndo she ne de kon bombom re kuma ka espele mayo she ga chu woch kadial ke she ga yan ne de kon de kan yen ci den bar ano she kan chu go da kon de ni espele mayo ten ne me mangai ken wo le road chengni me che shot che jina na security service che ka laler ke ne South Sudan people Defense Force military intelligence chengni me che ra ka tel mi kana lat ka shengol badak pai dioke paiwe ala spele mayo deputy chairman honorable oyat che la do nena a jene chi par da la par spele mayo che be participate ka ki security mechanism ka kuman chal ka transitional government do no de ne participate ka peace monitoring e cha tan amen mi cha ne ko tin cha yen men mi cha lu nyen de ne ko participate don ka security mechanism lat ka baro ki mo shine gorno bne participate ko mi cha ne ko cha ga bulun ne reti ti shal ka kume espele mayo de ka participate Canadian content kwa ring machar kwa je le pressure jogo je no ne ko ka lunjok warga ma paya gor antama ko ta ndang wana kene content la government kone kene kontin tuoko kor che kore shaling tiang e che tuok
kan ji government ala kuma kiir mayardit shi kan kuma SSPDF kan kum Uganda UPDF kan dangro churi en mat ko bikan de spele mayo tin jako buka bom bikan kama gwada dan tin chana raja mo chikon nan lat en go ngumle road men to gon tama chele la spele mayo karwade te ke teron tama ke kum kiir mayardit antama dor chakach choba manji kotoria no jen menen yena alori unen ngwana tama chinawo ka unimis ne de content re which en werna me dang ne te content ni re ak murai kona ko shanga je no kiir mayardit chamal che jelok a shangna men shoot international community en wo chol kereng machar ka chol ken kiir mayardit no ngamal de lar no reng machar tele mi che dir ramadan to kora nga kume kiir mayardit jen kiir mayardit ka longo ano be mal be je no ki be je dak che ma che dak ona reng machar ram cha yen nin tem rai kona tem ti nana ro den no reng machar jane agwada den cha je yen tin jen ngura dora wala cha je yen gwada den nobody no gwada dan te ne tiang e che kor me che to ga je antaba mi che kor che to ga che chang mi che nyok mi chu ba je ko ga gwada dan te tin so no mo mugor kan wo dong de janga je no ja wena den NSPL my leader ni Dr. Riek Machar so na me jen dana le ro den tem ko ga gwada dan te tin ko tele ter raj mi chalat ka ne de kon kwa pressure bo kene de kon la members ne an go dan te tin mala je ko ya pressure ko jen kwa je ka bo mo junga ne ku ka len me pin ke lo jogon ken kon te tin ko shi kor che bo won yam ka ngode yo mission na wo chung na buga na nyok men na kan ka en kume SSPDF so men tin tem Cameroon ka kana molka ki wore mlare road monin tam ki kon lo de gwa men bi angach spele mayo chele te karwa den tam chete ka bon ko ken bonen kon chal ga to man peace initiative forget about them ala tin shiguru cholo no United People Alliance telem bukana lok so Sudan ano tandien let kan rodi ne ka shi oto te ga so Sudan mi bikan la deka ala man to ga tama o bi kiir mayardit be bol mel ba je la bi ko am telem rodi ne ko ndol kan ke je spele mayo karwade so mi ga spele mayo shi kana dak che ma dakana me so ba nganga lo terara din me to ga bi lef adung sho shi ne ko la general spele mayo dung sho shi ka mierba dong antama shi che la da shi je dak de gwini tunga dana te ke spele mayo kid gwang faction la dung Simon Gado jwal murai ko ne tema Simon Gado jwal tel mission la tel statement mission mek ko gwada dana teten du no bi anga je no ko konin to tot bi a jawra bi a jeling gwada teten muriog ro men tem kiir mayardit che guje no che te ka bom dit ko yusen kum Uganda ka yoten kon te ka chikale goro to bi kum South Sudan be te ka mal murai ko ne tema general diare wi ka South Sudan ane dial china kainyal tel rami loran tam murai ko ne mede larno ene to wale ich loide ko te ko jina me to teram te loide keno dong che dwal mi dit ba che ben bottom anytime de ka loy tung meni especially ne ko la Nuer content te kel ke kiir mayardit mi che dwar che won yam kene ko dong de rek de kene jak dundo should international community and wo amala to wano man dier kana lunga ne ko na cha yen mi cha ne ko cha yen mi cha ka lunya la tok dara go ade do dan be South Sudan bo ko je de shuguch duno kiir mayardit use ne to la hostage ko be kuma espele mayo be je kula yar ke be je kula ham ko mi shi ne ti wen wo dong de kan bere wi ke juba ke de ga gak ba ngwang ba jugo no be ne kun me ne ga ka dor so melat kiir mayardit de che chele la kuara tamo ko ni ne de kontila SSPDF don kontila la kulle la nek janka ne de konen che tin che mo ke yo tama chikar trust anymore anyong mo to gene Tiger Division mente dor Riek Machar che man na chala no ko gwada Riek Machar ten ne di shela do no man chala ku Tiger Division wa kan ne ti la kan dia nyen ne re kan tama ka juba ke de dan la de che Uganda no wacha de tuang dan runwang men chang der me tiang me che kor me che tok no mo me le ro den tama are wiki juba
na me gor jen o de nyaga yakel eno asfele mayo jo ken o yen luonye joka secure mechanism ko de na mal de na jalat ka de na unify for de na jalalat de secure mechanism de shuri alaka but na me shabelet adom ba gorno ba de ni Riek Machar kan dial ba ka kep chiga machaga kebona ajen dana let kana me changa chajili ngono lar kanu ne bul mil pone jera miroj ajeno en ramila ran ti kasfele mayo ke tini jena ngaje ne de kel karwada so ran kulo report KSSPD ya barak ka get up na state ka jongle wini dial chela no moramo teachero report ajeno be ngaje no shi de South Sudan na mo michela let ko me chela nen wo jena tele commander in chief dangraw to de ruj kel commander in chief ram kel karwada la jen pone ko che gorno bi salva ke mayardit bala kuar salva ke mayardit by the way be kuar be jetop chi mangai kona jen bol mel go ke monta ma jang dial no bala kuar so jene dane ko statement mo ko jeme kaja mi mo chi statement mo go so cheken go jeno shi kare mo chale kana dismantle bare wode ko to wale quicken anyo quick kono lat ko den keni konti la jes film mayo mi char kana monta ngon contacten ano ngumbu to were ngumbu to run so and stay update for more information ko bi yen channel bi na check mi tegalar mi ben baje nongye an bi atemal bye bye